umwongereza kazi w'icyamamare kuri TikTok araregwa ubwicanyi Dubai. N'umukobwa w'imyaka 23 wamamaye ku rubuga rwa TikTok araregwa kwicira i Dubai umusore bakundanaga. N'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wavuze ko ashobora guhanishwa igihano cy'urupfu arashwe mu gihe cyaba kimuhamye. Yitwa Brooke George ukomoka i Gravesend mu karere ka Kent mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubwongereza. Yarezwe ibijyanye no gutera icyuma nyine umugabo bakundanaga hanyuma yo guhurira ku mbuga zo kuri murandasi ni kuri internet nyine nk'uko byatangajwe n'umuryango uharanira uburenganzira bw'abafungiwe i Dubai witwa Detained in Dubai. Uwo muryango abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 077934171225 ubundi nziguhereze tu. Ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. uvuga ko George yafashe icyuma mu rwego rwo kwirwanaho ubwo yakorerwaga ihoterwa n'umukunzi we bari kumwe muri leta zunze z'Abarabu nyine ahubwo ni Dubai. Basabye ko arekurwa by'agateganyo ndetse urubanza rwe rukaburanishwa nk'urujyanye n'ihoterwa rikorerwa mu ngo. Minisiteri y'Abanyamahanga y'Ubwongereza yavuze ko irimo gufasha umugore w'umwongerezakazi wafunzwe mu bihugu byunze by'Abarabu ndetse n'umuryango we. Abasesenguzi bakaba basanze ari uyu nguyu. George rero waza akora mu iduka rinini ryitwa John Lewis ryo mu Bwongereza yataye muri yombi mu masaha ya kare cyane ku itariki 22 z'uku kwezi aregwa kwica umuntu abigambiriye. Naramukamwe n'icyaha ashobora guhanishwa igihano cy'urupfu arashwe nk'uko amahame muri kiriya gihugu abyemeza. Simbuke gato mu Faransa ngo abantu 11 baguye mu mpanuka y'indege. Ari mu Faransa abantu 11 bahitanwe n'impanuka y'indege rero y'abasivile yabereye hafi y'umujyi wa Nancy muri Sirazo bw'icyo gihugu nyine mu gace kegereye ikibuga cy'indege cya Tomblaine. Ni impanuka yabaye kuri iki cyumweru rwari ku munsi w'ejo. Rero iyo ndege yari itwaye abantu ibajyanye mu myitozo yo gusimbuka mu kirere izwi nka skydiving. Polisi yaho ngaho rero impanuka yabereye yasabye abaturage kwirinda kwegera aho byabereye mu gihe inzego z'ubutabazi bwo n'abashinzwe kuzimya umuriro nabo barimo ngo ndetse n'abaganga bo bahise boherezwa kugira ngo barebe ko hari ubutabazi batanga. Ubuyobozi bw'akarere rero byabereyemo rero nabonye yari hitwa Meurthe-Moselle ni Meurthe-Moselle bwatangaje ko hafashwe ingamba zihuse zo kurikirana iby'iyo mpanuka aho ibikorwa byose byo gutabara ndetse n'iperereza byahurijwe hamwe kugira ngo hamenyekane neza icyateje iyo mpanuka. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu mu Faransa nawe yerekeje ahabereye iyo mpanuka kugira ngo akurikirane neza ibyo bikorwa by'ubutabazi ndetse n'iperereza arebe uko ririmo kugenda. Wajya w'ikinyamakuru Igihe akadomo ko mukareba byinshi cyane byavuzwe kuri iyi nkuru rero y'ibyabereho ngaho mu gihugu cy'Ubufaransa. Agatoshe Nari Muhozi yashyize mu bikorwa ibyo yari yavuze yafunga ibitangazamakuru bikomeye muri Uganda. Nyuma y'iminsi mike umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba batangaje ko ashobora gufunga imwe mu bitangazamakuru bikorera muri iki gihugu. Ibyo yari yavuze byamaze gushyirwa mu bikorwa. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru hari ku munsi w'ejo ibikorwa by'ibitangazamakuru birimo NTV Uganda, SPTV, Daily Monitor ndetse na The East African byarahagaritswe hanyuma y'uko ibiro by'ikigo Nation Media Group cyangwa se NMG bikorera i Kampala bifunzwe n'abashinzwe umutekano. NMG ni imwe mu masosiyete akomeye mu rwego rw'itangazamakuru muri Afrika y'Uburasirazuba, ikaba ifite ibitangazamakuru bikurikirwa n'abantu benshi mu karere. Icyemezo gikurikiye ubutumwa Jenerali Muhoozi yari aherutse gutangaza ku rubuga rwe rwa X aho yavuze ko hari ibitangazamakuru agiye gufunga. Icyo gihe benshi babifashe nk'amagambo asanzwe akunze gutangaza ku mbuga nkoranyambaga, ariko byaje kugaragara ko yari afite umugambi wo kubishyira mu bikorwa. Kugeza ubu impamvu nyakuri yatumye ibyo bitangazamakuru bihagarikwa ntiratangazwa ku mugaragaro. Gusa Jenerali Muhoozi yavuze ko icyemezo cyo kubifunga cyemejwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, anavuga ko ari nawe uzafata icyemezo cya nyuma cyo kubyemerera kuba byakongera gukorera ku butaka bwa Uganda cyangwa se kubifunga burundu.
nasomye ku binyamakuru byinshi, ariko noneho wajya ku kinyamakuru Umuryango ukareba byinshi bijyanye nayo rero. Hagati aho rero nkubwire ko nyuma y'ubushyuhe bukaze bukomeje kwibasira ibihugu by'i Burayi, mu Faransa bamaze kwandika impfu zigera ku 1000 z'inyongera kubera nyine ubushyuhe bukaze cyane. Abashinzwe ubuzima mu gihugu cy'Ubufaransa kuri iki cyumweru rero bavuze ko hapfuye abandi bantu barenga 1000 ugereranije nuko byari biyitezwe mu gihe cy'ubushyuhe bukabije bwibasiye igice kinini cy'Uburayi bw'uburengerazuba mu minsi myinshi ishize. Urwego rushinzwe ubuzima rusange bw'Ubufaransa rwagize ruti kuva ku itariki 24 Kamena abantu bagera ku 1000 b'inyongera barapfuye ugereranije n'impfu zanditswe mu mezi ashize.